Kindet kensan yartma kari US bat kari Israel ya kari Iran hinin kasngi balayoru ka kubor bo rangba la nuklido chukri Iran u Ayatollah Ali Khamanei layabno Hashan kublesh puni pi wei pepe kipa jusotanan na sngap kubor ha kani ka channel u Presiden chukri United States u Donald Trump la prepna haka truth social u nongilam bahaklido chukri Iran u Ayatollah Ali Khamanei ula syapanyamno menen kasngi haka jertma chukri US bat kari Israel hadin kata kila patai kubor chukri Iran kila pentikna ya kajengyamno chuk Ayatollah Ali Khamanei kari United States kelas dangi ya kajertma kabahe hapo kari Iran ha kabalai solang da kari Israel la penpena utrom lingba kila patai kubor kari Israel kelatmu yikin nongelam sampertai bercipai chukri Iran la yutu armur ki he chukri United States lingba kila patai kubor katba kari United States pan katmu ban wengno ki kampen patai pergi program nuklear jongkari Iran utrom la kentu ikinong Iran ban simti hino ya ka sarkar ka jongki anda ka jengki kalakun kapor jo ka jinglai lut ka jongpi kalajan ulong ha ka jingkran ke Iran Red Crescent kala itu bapalan ars pangur ki breu kala yam pat Kumba news pangur ki wepar kila mynsaw ha kani ka jertma jokri United States hapo kari Iran kala jubab da ka basiat ki namding shapo kari Israel pat kum juru hakikitem jokri United States hakaleng kathan jokri United Arab Emirates hapo kari Qatar Kuwait Bahrain pat Jordan kepala pha ikiching sawa hakaleng joka Middle East hakajengkran bakarpang baka NBC News Menteri Kampari jokri Iran Abbas Arakchi ulang bakari Iran kadan kajing sultanan dan peduna ya kajing adat baka bakloru banyakran dari kari US bakari Israel kisangeno ya katai kajing tambor kajongki ulang hautram baka jingkala hakar kom sencar kadai kakam kaba omla banle hatu kani katma kalaban kuno na em Henry inchui api ki kubor ki bansawan dongin se shampan haki wepar ki kubor ki bansawan kubleshpur